Omuri Sinjiro amashemerera go kubaga gabaire garmenji kandi n'abantu abari mu nsoro zindi nabo bahirwe nyama okushemerera hizoba eria Eid. Yaha w'imyamishwa soreza sareri zoba kushemeza abantu kurya bakashemererwa akiro kikuru cya Eid. So itori zoba eria Eid twasharamu twatanize n'abatakish Red Crescent celebrating Eid n'abantu b'Isinjiro. So itwenka Red Cross na Red Crescent tushorora ngo kuno Muslimu ngo kuno Mukatoliki ngo kuno Christian erizoba twa celebrating with everyone in the community. Nambwenu team yitwemo ya General Community gabera abantu house to house summit kugira ngo ba celebrating Eid. Omujetera kurgo marataki najang bahire yente okwera abo abatem kurunji ambientasia. Our goal is to deliver the blessing of our donors to those in need with Islamic principles. Nitusima munonga batayi bitu uga omutaki abakutaswa dakezi tukabasa kuhaba batayi bitu twebona abantu bakabasa kushemererwa okubaga kutandikira nyomwazio kandi nkuisha kumarebero bishatu ebirukwayo izo byanyencha kare aha Sunday. Gasha kwa Felix Ndhura.